kadon lo ti ga ti pakai Yesu ahu pakai izan ne thei ding ho pakai Yesu hu hing ko isana baptize san ho pakai izan hi ne thei ding hi dan ko hom wa ane diu hi Paul ane ding zo se ama ke ko tu chi hai Adi apakai anzo botia fatem chang tai pi wai pa pati thumba kapin chule ije ko munu le pati ko community te ho si labo sake wa kangai lunna kazana islam ke bo ne he ki pati yin tu da ne he samun boarding into ki gompo tu la tu pi penchu pakai anjom poni hi ije zon ije phasu hin lungel gel tai Yesu Krista ayo tinga Yesu genti tu na ho lungel din gadok jigin ije phathi ga du ga no me pa choi la zo izana mi so pa be pa choi la sim ho tu za mi ho pha ho lungel ta lungel ta anasim ho tamta iga sadawe keima jen kalvari joli na che keima jen kalvari joli na che e hat nan athi tuni tudam no he ni le vanwe se ito ai do ti ho ngai tu ne gilta e ki bien ne he tudam ne hen e pi song le pakai zong iga bo na sowa Bible sang mula sudah kondomin mas kibali pa pungsong le jang su le aku ni sakat gahul kondomin pa yung kilawa Jadi bibilan aku na nang kilawa munda na kiboto kiboto jadi kaya na first experience ini itu Yesus Kristus ayo siya berdosa na Adanya kalau ini atas ego adi mana kisah na ajisan ego atau dengan Albert Cross ujian adanya kalau ini patir apa kita namanya ini Jadi तुमसे Korin le kato tangka benana le korin hukuma bozun. Ije pakai dan zon ang
เดียวเป็นตาสานันนะโอ้ไอ้ลอยเอสเป็นที่โอ้อันนี้เยอะตัวนี้นั่นแหละคือมิจงสิตาสาโอเยซูคริสต์มีไม่ต้องรู้ว่าตัวนี้นั่นแหละคืออยากเราที่สุดเดียวนะนั่นแหละคืออยากเราอันนี้เราเป็นนะอาทิตย์สองมันก็นั่นแหละคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นลุงกินจะเห็นประกายโซ่คุณอาคุณอาคุณเล่าเรียนคุณเห็นสิ่งนี้อามาจะมีเหตุเด่นมาทำเด็ดตัวลุบินอาคุยกันพิมพ์ยันเทคเสียบีเฮส่งในตัวเสียว่ามีเหตุเด่นเป็นนำด้วยกันที่ไปว่าจะต้องการอามาลดทำให้ไปคุยเรื่องส่งอามาจะyang bube tak bermungkin ama tak bermungkin ama leho Singapura pada lekin tak bermungkin Yesus Kristus leho Yesus Singapura ingin leto siapa pun lagi air leho ama pakai adena Tidak sepakai Yesus Kristus. Hijau kata sahi hilang kemeren. Yesus Kristus tinggal siapa je? Boleh kita pakai bagi. Tujuh tu boleh. Pakai tangga bagi. Jadi macam anda jodoh, konon tu alam jadi. Kasih senang dia berkata. Chúng ta đang làm việc với phần nào chúng là đó là phần của Giêsu Christ ông bác sĩ tiếng Nga bất kỳ chuyện chúng ta cũng đối Hallelujah khi thằng bạn nga bền nó nên số bị kéo bị tâm tay để cho phá cái muôn tiền anh đã mang theo cái sự bị tâm ấy để cho chúng tôi đi để cho Giêsu Christ anh ấy cũng Kita pakai anjun pona. Yesus Kristus kita sama ingayuna kipundona. Yesus Kristus kita tak sangkut puna ayini tunen pakai ni tiga kita ini. Dia jun isai kita oleh kebudan kita benar ini. Iho ibu Jawa yang bunga bangun lagi. Ibu Jawa amadi Cina. Kehei ciri tawe, itu jemput leho ikhwan itu siapa sahaja amat cuma alutan lehi amat cuma akibat penting jadi akibat Yesutai ahi pangin aman kapten kajian itu ima simpuni hati ini tentu lawan seperti lungkir tenai itu bikin koi to bang tona ko na lai chon thi lo ani nai lo ni bo se te Tujuan itu pun kopi isi hubungi kini orang ini galau tu langsung datang tahu lah kau nak lecehkan wah pakai tujuan apa tu kita cina itu bang kini wah kemati dalam kau kita tu kesini nih tulisan kaya mesin long baik kaya dari bau kecilnya John sini kita mulai tahu wah atisan mengetahui hendak